Program Loda Tebe Kintai Kanuka Korari Boroluka Anita Foundation Lude Moderati Icolongo. Apipai soda moto kananu remote sa igweta kipo chalo are water buzzers. Nezida are la nyara rete tungalo district akerene alarono Bukedea Kanuka ijauni borongun. Jina ajai kwape PA amuchalta muge nesida bui dauni tagiauna itacha uno balabe rasunu keri boro nuda pele kitere. Ai tojokare samaya neo Bukedea ngarakini tunga kotoma chokso no egelegela. Appreciate when the water bows arrived. Ayangare traka akipi egeti tunga bale kosa egai kintoni jikon asala isa kipiko paen o motoka konye do kwani bala be bala toto be oina ine motoka ngono upasike di pipai terene yangari Icolongo bika ine te pipa na re pipa dope erai ledaki Anita seluku meet lwa kipi. So ibore Paul oina kisiso kusagogong ai choreta kus keda swamne ibore Paul esi asomu yesa ijukara kiro eringa pak teteleja kaeta furo elosai programming ibe giare motoka losite ido ibe nanga kine motoka idora amotoka na itete so kauna yesa beiti airiti Icolongo wulu kede drums wulu ayanga wulu noreri aoko ibore Paul ni ai jukara kiro ale enough alinga kina jukara kiro eringa pak so Icolongo jure Paul sai ala mano tunga Bukedea. So elipidi baba honorable Anita eta ke bera kirongo pongono dere ngara ke sore tunga no ko munara le kialo matuni sara atto anare apolo ke reto ne lustai boyo ko konye kai na kenere Icolongo mu apolo ke boni be dum do so da ganga ne Paul ane jay to yala ma eta nikini akirongo yo ko no ida nara ina so Icolongo pasa sei boyo kwap kera lesson so wanyu teacher na tesin bejo sinei mameti Icolongo Ora bala ranga bejoka Anita ngisa Anita aitokolo necessia la miro Anita ya mugoro no reni do petwa David Wright oppose TV East Bukedea district. Abala kwa enerkem.